Gelaina hambai jeng tini party IPF tini unggui kaisa press meet khainani thangai tongo o press meet tinta bisino thik jeng press meet khainai kaisa hangkai tini bamphon baichalok jak ADC procession 2020 ni May 17 tarik mongni May paikha hiaba coronavirus no tiyoi lockdown dok ngui tangmani bagai election ngui manlia abani bagai rajyapal boni yago khamatana mana harka tai administrator songkha borongna jikerawno hiaba ADC ni bisingo je chalogoi tongjak zonal development committee tai sub zonal development committee a committee rok thangnai je sarkar borok chalok langmani hiaba a committee ni met already paikha abono toi jeng tini no administrator ni thaniwo memorandum rekha tini party torok theke jate khlaiye kasam committee rok no subaye total committee gothon khainan bagai udyog nanani bagai tabuk ajagao je committee chongjakha a committee rok jeng nukha kasam MLA rok kasam MDC rok tai kasam BSC chairman rok no rismise borok zonal development committee sub zonal development committee kaza jehitu borok already jotana pai thambai kobong mayor abon bakai dati khlaiye officially zonal development committee te sub zonal development committee khajak nani ungthung abon tayar kaichen already administrator no janoge rekha ebong tini median bisingti ba opok saklai jago ta kaisa hangkai tini rajyapal ni je procession tabuk je jike raunari chalogoi tongmani a procession ni khamatana mannani bagai kisu political party ni leaders ba kisu NGO সংগঠন ni leaders borok rajyapal no memorandum rekha jate ADC procession borok ni yago rejaknani mungtung humai phiaba chengnugo chini সংবিধান ni 6 schedule ni provision paragraph 16 tai sub para 2 norok saboi rajyapal o ক্ষমতানো নাবো এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সঙ্গে একই প্রশাসন চালক যাগো হে যে এনজিও সংস্থা রক হে কবে যে পলিটিক্যাল পার্টি নি লিডার্স রক অবহাইকাই বরক নসে অক্ষমতা রেডি এডিসি চালক ননি মানে আবো সংবিধানিক মানে সংবিধানে রাজধানীর ছাওই সম্পূর্ণ চায়া এবং অবহাইকাই সানি মায়া রাজ্যপাল নি শাসন কোনো ব্যক্তি ন শাসন ক্ষমতার জায়গা বা অন্থম পলিটিক্যাল পার্সন ungthong NGO ni kono person ungthong ব্যক্তি kono kaisa society ni ba ব্যক্তি abo hai kai chin party taraf theke sanani mochok mani ke je abo hai sanai tongnero bor totally rules sia সংবিধান ni rules no sia abon bagino bor ব্যক্তি boni yago sere jakna nungthong boni yago sere jakna nungthong ano sere jakna nungthong nei baksha অক্ষমতা sanai tongmano sanai ব্যক্তি strongly condemn kayo এবং নিচে আবার আনকনস্টিটিউশনাল কাইসা প্রপাগান্ডা ni jengwan sudah te kaisa point jangke obo je chini 6 schedule no chalok nani bagai ba in charge hisabe chongnani bagai jeng lai thangjak sal dogo je tribal welfare department no nai tongnai joto 6 schedule elaka na obai rajyo minister borong no in charge hisabe chongjago especially minister in charge to ADC affairs abo ngimano notice ni kumni rajyo obo haikena chini 6 schedule ni paragraph 14 sub para 3 ajagawo sai sreke sajak tongo khorokcha cabinet minister no TT ADC no naikolna ni bagai in charge hisabe daitto rajagai chalok jago যেমন আসাম ni 6 schedule মিজোরাম ni 6 schedule মেঘালয় ni 6 schedule আজাগারাও নাই খাই স্পেশালি ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার no মানে মিনিস্টার ইন চার্জ টু ADC affairs নাই আর দপ্তর এতে আর নাই পয়সা বারজা বকজা जों অবনতি থানায় 14 তারিখ মে মাস 14 রাজ্যপাল ni খানি মেমোরেন্ডাম লেখা যিনি অজাগাবো 6 schedule তঙ্গ TTA ADC নাই আর TTA ADC ni চালক না বাগে ওভারঅল যিনি ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার বনো নোডাল মিনিস্টার হিসেবে নাইকুলাই বনো পিনে পোর্টফোলিও বাগজাক রই
bo ajaga sudu tribal welfare department tei forest department nei simise rijak ajaga te kaisa juk thaina ni nango abo kai in charge to TTADC affairs nei nangmani phiaba bini portfolio bagjak thani korini bagai jang saka jehetu honorable tribal welfare minister mebar kumar jamapia bono nodal minister hisabe additional nai tongo bebak no bini yakdina functioning ngui tongo phiaba tini office ni je rules naruk sawai akoi gazette notification na nangmani abaro jeng governor no saka o rules mote paragraph 14 tei subpara 3 mote jehetu ajagao sijak tong sai kai angkisa pori khumrawano in allocating the business of the government of the state among his minister the governor may place one of his minister especially in charge of the welfare of the autonomous district and autonomous region in the state nei ojaga je sajak tongmani o rule charuk sawai jeng 14 tarigo tini governor no kha memorandum batabo jono tini memorandum romane rajana naisingui tongo tai jeng biswas tongo jehetu 6 schedule naruk sawai komani jagarogo tribal welfare minister in charge to ADC affairs ni rajak ma hai jin ojaga bo rajak nani ungthong jin ojaga administrator sangkha jigara no abo kahapok abo bini paragraph 16 chapter 2 tongma hiki bo sangkha kintu ADC affairs ni kharja cabinet minister na in charge chongna nangmani abo bo chongda tum nai chongkai na hai jam humble request khaino governor no tai o media ni bisintui jam akom na sanani musungo jeta rules tongoi tongo a rules modeno initiative na jakthong jot ADC salo obona tini press meet mani all bishop